Ka Khas Autonomous District Council kala syakan tho lang ha ka dorkhas kabala ujor dak barjala dangshan shaulat ka jala habai dei bat ka issue ishamati halor kania na kalyang chief executive member ka council ba Titus Khan ulai thu ba ka executive committee kabala long hagani ka sibaat kala rai ban thau dak special committee ban bishar nya halor katei ka jingkano batru ban juba pat shaulan katkum ka jithu jungu katei ka jingkano jongkitei ka barjala klakta maryong hado kata kata ya council batrukum trikam jongka kabala ya lambakla wat yaulat but what Shabaru? Kiblalet ban ujor hau gubernur. Lembaga dorkhas ke jongki. But aga jinge dei bat ka jingja ye ki brio ki basa apo. Isyamati bat apo kolagans. Bat kani ka jingtho kamsim lakta ru tang yaka madyong tang yaka yaka ni ka kam mereka lakta madyong wat yaka district council yaka bor jangka but let's see kani kala ban yalam bakalapan ban kala ban persutu bakala let's see kala yalam bakalaru buat di gubernur lani buat sya baru melak batip tenrei nagal yang jongi ke council nila simkia ya kan ni but miso bagani ke jingtho kalong ke bom dan nong rim hai but syukeno ya ke council kumbala pau tu ke jingtho lagi Jena kalian ke isi nila form yang ke special committee ke bakarpang yang ki legal advisor ke jongi ke expert ke jongi pan kumnu ban pej benya halo ke ni jingtho but ngin sa aya ke cuba sya gubernur bat siki kopi gitu kidai ban kumbaki ai maki nakaliang ke jungi ru yang percaya lo ini nenga syukwa ban itu eki ba nakaliang ke council kamsyum dan kenu kajing leben ya kajat benriu Hindu kumbalakan ngihang ni kumofitip ke schedule ke dai banyada yang girulu tenrei ki don pat ki a ki ba aila mo ki brio ki ba syam masa ni kumo bayade ba khai ke pateng ke trei ke ta lembaga trading by non-tribal acts ba nihapan isu yang license gitu. Tikum balong mentah kidan hadu kumbas 1,000 kali license apa pun usam yang ka disekonsel. Ba kamsyam dan kenu kajing pendik hangnu laga de yo Hindu laga de yo Buddhis laga de yo Kristen ne yo bom de Kristen mot hangni ngim syong ban ong ban pet siliang khmat bangin le ben yang anu ka kaniam tina takada ka pensai ki bakajing apply gitu dengan lesson bakajing renew itu lesson kasyom kat kum ki kendon bat ki rules ki dalam bu haka lada kilapiangi kita lada kilapiangi itu ki kriteria ki bangilabu kimdei bang ibu mangi kidei beladon ni lembak ki rules jong ka ta kamot ngimla bandina yang nu banum ai ya betul dengan
Aku mau pitip kabur ke bakongsan ke bangi kade ke NUC joki rambas ni klem kani nginum lah tak bomot kasyong haki dobasno lagi dobasno gila isu yaki NUC ramut nakalian ko seru dadian balapet bania abisar bania bangi ide banai ya bagadon ko wi gaji keno ba namar baga council ketika bapet yaki traditional heads mo yaki klik no sensya ba ngila penon kam daga bor joka ak ban weng yaki kita ki klik no sensya ki badai no ki bomde ki start pi kum kata kam dah hang ni ka jingweng ikikat tu bat ni mut kisim ka lombek halor ka nongrem jong ka inquiry halor ka nongrem jong ka complain halor ki kendon kamde bangi bias halor kata bagi babun ru ki klik nong sensar dan baburam sim ki doloi ki dei ki beri bedang bat ila ka jong ka niam terai ki bedang bat ila ka jong ka iti terus tu. Dibangin ong ba ni pendon bak dan kam bakala. Nakaliam ke jungi konser masuk kalau kicing keno ke bom syomnya. Takadam aku akan percaya kedar dah ni yang bajong pi kila pathai ku buat. Nakaliam ke konser kamdan kanu kecing lek sidak khmat lani kecing event ya kanu ke community ya kanu ke cai niam lani ya kanu cai tamriam ni don hang ni kumbala penkubur yang ni tre yang ni kat kum ke constitution ni tre yang ni kat ke kindon juga sik studio ngimla bantri palat ya kata bat ngimla ru bantri dunai ya bantri tik kat buat kepala kubur lagi kita kalau kecil pensai kalau ngaku aman ai alor betul ke city kepala to dah kini di beliau biasa namtip kide kiba nae ru namtipamitu tendre le kendu yang gubernur but depan pawe ni solusi kan ni kalaban ya lama kelak kadang nak kalian ke sini bisa dan lalu pengalaman saya menta min sa airu pada dah kecintro ke paka ke biang ba ke penyak ba kadang ba kan ni kecintro min ai clarification kalau ni dan laga jong ka menta ki gitre laga jong ka ngi gitre laga jong ka kamdan kanu ban ong ba ngi sutu jengmut bagi NGO lani bagi subut bagi NGO rei kadai bai bakiru kile nak banta ngathai nak banta ka ba ngiru ni perkhat nak